isunan anak ko. Kuston wan. Di mulatan ikaskaso dagiti sutil akadalam wan. Diyak kaya ti agiskwela. Ay saan agiskwela ka Basta man jakon. Nag-uuyang matdagiti ka eskwelak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akaadalam wan. Nanang. Di mat imbagakin ka. Adak kayat nga agsangit ka, Hana. Nakasutsutil mat ngamin dagiti ka adalak, tatang. Kahit agpabak ka. Ha? Agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat ngamin, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taad da isurukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, masunlakay. Anyaman daytan. Ingkagluton ba kay? Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya! Tuladan na kanak ko Wag. Hikes! Ya! Ay! Nya! Kasta! Oh, patangkenem to'y imam Kasto day. Aday tatang? Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingka payagin na nawag. Ta ituloy taman no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok aming king kanga inadal ko, anak ko. Daytoy, di tandaan na makanayon na hana, ha? No adda mangdangrangin ka. No ilaylaya na paylatiiman na. Una madagusan. Wan tatang? Di balay, ta nalaing ka nga agjudaw kas kada agkarate, anak ko. Wan tatang? Imbag nga rod tayo surodak. Nalaing akon. Basta randaan na aming ibagbaking gawag. Wan tatang? Very good. Mala, mapangkan niya pagadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti self defense. Nang runa unay ta may sa babae. Iso nga sursurok dagiti rumbang aramidal na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya may sagmak ti anak ta. Ay sana, ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan tagbalin atuso. Ngamtay kasla pimpiman dita. Ay, sumabsabali nga rudon ti ugali ti anak ta. Manipod kas ta tinsursurum kan kwa na. Kasla ti muso matang. Mayat kit di bakit tapno kabutang da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wan, misis. Tanihan na nga anak yo. At damadi nga inaramid na dito'y pagadalan. Umay kayo kuma dito'y pagadalan ita. No addawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na nga minti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami, itamot laang. Bye! Ay, unay mo't day dyan nga ubingan. Bimababaihan ngam kas jay ti aramid na. Huh? Di ka sumanao iti kasta bakit? Ta di mo ammo ti sibubukay na napasamak. Ay ammom. Ang mga mat no basol jay kinabil na. Ha? Ay, pagsardengaksan nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno ang napasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rombang laaja anak tati isakit mo. Heh, di mong ungtan di anak talita, tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakaw. Namin anaw a binagbagaan ka.
Adi mo ulitan ti Mang Kamil iti kaadalam. Di mo ung tantanak ta. Isu lang arudon ti pinabasol da ung tampay lang. Pinabasol da tapod numet abasol na. Ibagbagada mat ngamin alakay kan bakit kano dagiti dadakkel ko. Baybay amla ang ti bagbagada. Palabsamlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Ket agpay sumet alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na. Mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wen tatang! Mason, agbalbalinen at uso ti anak ta, gapuken ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramidin ti anak ta. Unay kan aya. May mga orasyon na. Adda ka din ni Hana. Pasyanak ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yamanak na na. Ala, agtugaw ka, taayabak ti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo ti panagkuyog dahana ken ni Mario. Kit, adda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasingput ni Mario. Kag nagagag, kayat kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Isok ti masuraw. Nahustuan mo tan iti tawin. No kayat nanti makiasawa. Mabalin lata. Mario, umay ka man no intun bigat iti balay mi. Ha? Apay hana? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, adalay paramid ko. Anya deta hana? Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas sa dagos ti trabahom. Uwen hana, honey. Nay, papa na Mario. Mapanak man iti balay dahanan, nana. Anya taramidem mi jay. Kanan niya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sama dagita. Uwen nanang. Ada martilyo, ragadi kanda dumapay. Ada ka nung amin ipaaramid jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung ka sa pulak. Ay, kastaya. Tanyat plano yung ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpa iti paggatang ko iti baboy anana. Takurang di tarakin ko pagkasarmi. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy ang pagkasaran niyo? Kurang mo't ka no, kuna ni Hana nanang. Anya. Masapul ka no asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan. Apa, hindi mo kayat? Kwa. Kayat ko Kunak ngamin no, agkarpintero Aglaba mo't gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't laalabnak, Mario. Sige, day talaga yan. Awan problema, Hana. Di ka lamabain iti kastang aramidom hana. Paglabam di nubyam. Awan mo't dakos na. Kaya't nak mo tatulungan. Labnak ka nung amin, nanang. Pagawidom mo, tasi ka ti aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidom? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok. Basta pagawidom mo, kababaeng. Apay aya pakibiyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan mo tada kayo ti paglaba ka? Man nakibiyang kayo lang unay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar aramidom? Didak namin pakibibiyangan iti kayat kong aramidan Man nakibiyang kayo unay yan, nanang. Hana. Naimbag nga oras yun, nana. Anda ni Mario? Ay, awampay mo't balasang ko. Napan nakikonstruksyon ngam saan pa yasimbang part. Ha? Ni, maluman ngam awampay lang, nana? Ay na, naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang ko. Agiinom daman siguro.
Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, nana? No, daduma. Iji balay da bispren na rin. No, daduma mat. Ijayan ti kasinsin na ani linaw. Ay, sige nga ron, nana. Mapanakon. Pasensya kan, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa Hana. Busin mi lang Umaykan tinabati. ko na! Di na guyo na Hana. Agawitan mo no saan? Ano ko, di mo tingin di ma. Gawitan. Inton maminsan, di ka na ginom iti arak, ha? Sanin, Nana. Sanin. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Namwak ti naramid ni Hanay je balay da insan mo. Gagangay na Nana. Talabnak ngamin. Di na kaya't ngagbarte ka. Wanangam kinabil-kabil na kamutan. Anang. Ay di mo itulok ti kas je nga raramidan na kan ka. Awan na, ibagada nga under disaya ka no itultulok mo. Saan, Nana? Tapasit lang ti panagayat ni Ana kanyak. Tigas siya nga aramidan na. Ay, jackpot yun day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay paila nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan, into nagasawa kayon, Mariaw! Nana, ikasar ko ni Hana. Sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ka. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabel. Ay, ayatek ni Hana, Nana. Ay, no apay mat nga may nakasyay ti anak may. Mawatak ni Hana, Nana. Awan to nga ta ti pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Payaya nga upayom ni Mario. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbalin na kasyay ti anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na ah. Kita man ti pampamayan na kin ni Mariaw. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam anderin na launay. Ala, saan kayo nga agapa, Nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Hana. Kat maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na nasimangpat? Pangliwliwala ang man, bakit si kaman niya? Aray ko, abay nga, danog ka nga. Anya, basol ka. Danog ka lang, danog mo. Tunggal mabarte ka, danog ka na. Mali nga raramidak no mabarte ka. Wana ta natangkan ti ulom. Aray ko. Kung na masarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata. Sa mga ro na maliklikan na kiti barkada ba kahit Maturog kay ti salas. Padasam ti umay iti sila tabugbogan ka, Mario! Saan anasaya at ter aramitang manakaw? Saan nagaputan na singput ni Mario kat abusumutang? Saan anasaya ati kanayon apa ng kabkabil mo kankwana? Pangaasim, tanuan niya man tinsursuro ni tatang mo ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko. Saan anasaya ati kasta? Kas jay ti rumbangkan ko, ana. Tawan mataktak diran na karina, nana. Masurunak. Anak ko, sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Maminsan sa laeng mat iti makabulan. Uray pay. Ti kayat ko, isardeng nanti uminom iti arak. Diyak kayat tagat arak nga asawa. Tata, tulungan ako kamatan na ni Hana. Apay, anyat basol mo, iti anak ka. Ambangan man no, ada basol mo. Iso anak ka pungtukin ka. Tatang, awanan mo ka basol ko. Diyak lang natungpal timbilin na kanyak.
Nakaong tadangsan. Makitam. Di adda basol ba? Tulungan ta ko matatang. Anawaan niyo tanak niyo. Mario! Aday itong tatang. Sangwam tanak ko. Kinuan niya ti aramidin na kin ka. Awate ba? Sa dawa gayang basol mo. Iso ala dingiti ka. Ngumdi ka mabalay nga ilumang. Tanakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan, Hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang Basit la kam maliti asawam, kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanyak. Padasan na kabalsan at ilak ko dagiti sa kakaniman Anya, ay unay kan ay anak ka. Diyak kaya tisul pang asawa nanang. Itata nakapasngay ka na, Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-broad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapol ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras, Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpawit iti kwarta Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan matin nga umawawag ni Mario? Anya, si ka ati mangawag. Di na sungbatan. Timamnay pa'y kanya kung di asawak, tatang. Anya, kasano nga ro ti alawan siya nga agina, no di kay agsarita. Kanayon magkiditi pa nagpawit na Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya, ay, kasano nga ro tayo tangay. Awagan nyo man, barang makisarita kada kayo, tatang. Hello, Barok. Di ka magkano mawawagan, hindi nakaw. Diyak kaya din anak yaw, tatang. Anya, apay nga eh. Kahit adan anak yaw. Apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutang kong tanak yaw. Ngam di ka madanagan. Tadak liwayan, dagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha? Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya mantisang sagi tamaw si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti ikasarna nga manmat gayam sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iji bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinukod ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw. Tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binasted mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak, nga awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adantulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga ron, ngamawan bibiyang mo ijay tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko.
Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim king ka. No kasta apanawan nakatinubiyam. Kaya't kang anding ayon malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, tain taagbuya iti sine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kayat ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay anak kaw. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawunan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at aanak ko. Di mo pababainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tataban torti pa kay boyfriend nak, hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat ta dayta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mo't nga pay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay lang, nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga mingka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunyag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasudos malaw. Kita na mga nadama asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdardarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Napaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitaktasin sir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo lulit. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak kaw.
Iti cellphone siguro Kino ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay, Ay una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaon. ha? Ano kasta? Di mo amo atumboy agar aram ija anak mo. Nay. Nay na ba imbaga day ta? Jak mo bantaur. Ay, sos. Bagbagaam ija anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaun, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom do siyak ti pakiasawaan ti anak mo lulit. Nanang, inaklon kon ane Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ang amin. Noan niya ti pagragsa kakatsuportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik matgayam tayo wallet ko. Anya hamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day jay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan ano subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan,
Nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malong. Nabsugak malong. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuha dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nagsubli dito eh. Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay? Napnapanan nga tanday diya nga Rio? Jak mata na si putanti tinurong na. Adala ang tantay diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid diya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss. Mabit lang. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan matan diya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manon na kisarita kanyam di kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diyak amamu ti kadwang. Kuna na nga agsublit amapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad da kwartam. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kadwang. Makaturturog akon nga agururay. Itoy. Ayan na ngayon na diya nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kadwam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpay agala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duata ama pa ni balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron ni balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo ni iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang, Arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Di kan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsang-sangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, ah? Agpapadamat gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tong dadya nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dya nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Ada ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Ada ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi.
Ala, mabiit la ang taya bakti anak ko, Barawk. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti siyang ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi At na sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? At tuyading. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mata. Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kunana mo't, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muamuam to, malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka, malaw. Wan nga rod na nang, hankon nga aklunan. Sigurado matla nga lokonak tumanan, nang ronakat guwapo. Kasla na singpa matilanga na. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasauna na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng kaday ta, anak ko. Kasla na singpa matilanga na. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, ante. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron ante. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen ante, iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangi kasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Jay binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, nukasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Tai kasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya't napagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Umadanin di panagrador mo, Mia. Unjani, katagyaman nakmanin kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela Basit ti panagayat ko kin karayta. Kan para madlakadata adwa. Saan? Ha? Wan matkiti. Okay. Kaano nga ron ti panagrador mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kanto umayan. Tanilolak ti mangimartya kanyak. Kan busy ka talon mo, saan? Ha? Well, ang mabalin kong itantan ti trabaho tapno madarayak mo ti panagradwar mo. Saanen? Mabiit matladay kay.
Mataktak ka laeng. Iso asaanan, Johnny. Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Yakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrak kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panagraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ay wen, adda insangput mi an native a manok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insangpot may nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi chay nga agasawa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka di akasta ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inaken amam dagijay. Iswa na nang kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kuna. Umay da ka nga rod kablaawan iti panaggraduar mo. Sayang, tasaan da na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang ngamin ti mabalin amang kontak kadakwada. Tasi katada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananaya kasta ti panagsasaom. Itatanaam da nakagradwara kon. Ti amuda siguro agtrab-trabaho akon kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak sada kundi pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada. Takas jaylat kalakan at ipanangipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papanam ngay. Kamangan tayon numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan. Tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Silibraran tayo nga ron mo ti pa nagraduar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay na kami suot kami ya. Masurunak ijay balay, Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? O sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko, Naamuan dala naggraduara kon iti kolehyo. Imay damot na. Ha? Ti amu da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gitya. Respeto mo latta ina Di dakto pa'y pinagan ano idiubi nga. Takasano, nabisyo da. Dagijay bisyo da, ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak intun Sabado. Mabalinan na iti mulak atarong. Oh,
Apay ngagsanay ka ngay. Kastalat ta ka din, ter aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyong Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, ana brainwash japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti anak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Wan, nanang. Iso adi mi mapabasol di anak mi. No apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang sit na. Ala, sana bali nanang. Tamanipod ita. Kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data. Ala, dandan di ka nabigbig ah. Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Juan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho mo. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga maam mo kidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadalan niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ur-urayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayom ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga rodan na tagawid akon. At dapay ngamin aramida ki di garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idikalman. Si mabali mo, ti pa nagsasauna. Saan na nakasi idi anapasig, kan naragsa ka makisarsarita kanya. Ha? Kaslasaan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupopisinan. Paspasinsyam latan niya gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na di opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan? Sigud mo't nga muna aman nalonak. Ngam kasla ibain namutan ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ta ay-ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di gayem ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak, Johnny. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nga ron. Amang ano isukat nak to itipada na profesional. Di naman siguro maaramid ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopen kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali.
Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Lain mga oras mo, Mia anak ko. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abong at papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabarilak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanyak. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Li, saan mo, anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga agbibisin. Ha? Pas nagam ni tatang mo, apo. Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayon. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tama nga no agaram kay ti sabali. Takas kan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarik, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na panawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngumdo atawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? Adapay ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayang, kita no kasano amay singit ko ti panagkasarta. Ta kayat kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, iso ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastamat kan ka, baraw. Sir kunayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ab sa bali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yo. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngamsan itan. I-break kunday kya tao. Saan kami ngagbagay? Anya, Ni Arnold ti ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana, silang akitaan, Lola. kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, manusan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Saan na problema data? Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia. Di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata na ikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten ka, Mia. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siya ti para kan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlawan na liday ka Ay, makipagladingi ta kiti panagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayam ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanen? Namin anon ngay nayayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak.
Kumusta kayo, nanang? Kastoy nasaya at lagtamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Aywan, nangyagak itinatengkan protas, nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na pan nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti may bayat ti kaawan na dito'y balayo, nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na jay lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamatiakan ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag mo nga agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema ti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklo na nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakanakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat masawan. Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin ngay public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayon akmat nga umay diti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan ka iti. Sigurado apaayin nak. Ang di ka madanagan. Si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikog mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapay ngawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Ta nakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali a pagilyan. Awanan ba inday di alalaki? Nagkari a makadwami ita. Ngam saan mat gayam? Ulbud day jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbali na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng no masango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Diyak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Diyak mat na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay? Kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito'y department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pagyanayag ka magnahani. Tani, amang ano may kaglis ka. Kumpot ka kanya. Uwan, honey. Dadya ni Dayjay Mia! Nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay,
Kasti pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Wen Mia. Katne masikuga kun. Kat, nasayaan Dua gaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawam nga eh. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Nakaapal na. Agoy-kuyog na. Ngam siya. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yo. Ngamin nakapsutan ni Lola. Dinan kabailan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas di mo ti amada. Addaman sa bali a babainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pala ti makaamo kadagiti anak ko. Bayat ti panagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga urayan niya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapul na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyamanak nanang. Alan kasinsin Rayma. Pautangan nakmuton Bayadak tumulaeng. Promise. At dapay mo nga rod utang mo kanyak insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanen pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din di utang ko. Igulpik ta bayadan. Promise. Ay, kasanuatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak di iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam ngamen? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na. Maasik ako mama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limagasutlat maitid ko kan ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan na. Kari ka mga amin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limagasot. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan dagitawanan. Iwaras ko ti kwarta kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagasot. Una yun dayta, Jem. Nagpintas na lugan tinagsardang ni tabatong da insan Rayma. Asino nga tatakin lugan nita amantay lakay. Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga rodi da. Gatuan siguro Ay na, nagbak ng matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo tilugan na. Asino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka man. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay,
Asino nga min di bisita yo insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko. Kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay Adeja Brown. Wen, iso. Simang putdan nga agasawa. Umay dalag bakasyon. Ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran. Di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot. Dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awang ngay. Ita kailangan nagkita. Awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mamatan ay maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanta kita mamajaluti a ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain a sumurot-surot. Pasalsali ka lang jay. Saan da ka mat nga am-am mo? Ngam apaya sumurot-surot ka. Makiam-amuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka. Tanay na ornungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamat ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day ti alute, sir. Di nakawagan iti sir. Mangrumyulat ako man. Ay, wala nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wen. Nakabakasyon na kiti makabulan. Pagsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon ka. Kasta iya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdana ang agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Una. Kung nangarod nga agpasapula kiti kapsat ko iti agdalos di tao. Ay, syakon, Mang Romeo. Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balyak a kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit na kasinsin ko ni ipag mo. Manuangay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro ngagdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti luti may. Kan imulam lang iti insangpod ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Ariglado! No kasta, di mawaten ititangdan na, bayaw? Uwan mo tipag. Intan kulatan ata kaasimag. Nagpakpakasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitin sangpat ko asidlings ti prutas. Kaano-kano amang rugi nga, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ay, kasta aya. Diyak nasiputan na. Kat nasaya at nga rod ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyunadak manay. Tanay, ado pa'y tiya si kasuwag kijibalay. No kasta, pimanawan jay bayaw mo, insan? Wan Gemma, kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka adagos tayo jayain. Ininutak uret a kontrata mo. Kaano nga rod manin nga agdalus ka nga?
Kinton mawaya anak manan ay insan. Karibriban mo sa manang Jema. Kan pinatidog mo man ta kurimat-mat mon. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan manan. Kuwan natan nabayagan na jak pinasilpuan dagitoy. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan dagiti utang makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko da ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontratam. Naimula mo nagiti impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga kasta ti bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay luti da. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala ti tangdan mo ano masadot ka gayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mo't da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Na minsan mo't la nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung ti mangituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon abayaw. Ay na, awanan pinagmaat nanti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikat ay kabarbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kanakan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aya! Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan da akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sangaribong. Taitad ko no madamdama. Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, Nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko kanam na magjaytad ni anting autotangag. Ay, sigurado ka atan ay. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no inkarek, talagang aramidan. Lukasta, imutang kan kadayja aje maansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat dayja ababain. Wan puno, mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignurak, tadda pa'y latay sigod nga utang na kanyak. Ha? Diyak ko mapautangan nun. Ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan ti inted mo asang haribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jakmat amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ro day akasinsin ko, auntie. Nautangan na tayo amin ng akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't day babae. Saan nga taamabain iti kasya nga aramidan na? Saan siguro, auntie? Nairuam na nga minan ti kasya nga aramidan na. Nagagatmat niya asawa na. Imposible nga kurkurang da. Katawan mo't anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, auntie. Kitaan nyo kani, kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, auntie? Jakmat masingir, taagungot-mat no singir.
Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siya nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na anti? Amin akaaruba tayo. Napindana nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayim kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbannugan mimit nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't na ijay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga Jema? Manabulan ang tinted ko ken ka pawayway. Di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayad ak. No da kwartak, tata. Sana mabalin ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No apay mga mina nga sa asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ha? Ay, anya nga ita. Dadala ka nga rin paggastusa maon. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Jay utang mula ang ti panunutang. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto madagiti bukaw tayo sa ti pagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Sana ka pumanaw ditaw, aging gadin ak bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, aramida. Anya? Oh my kat ngaminan aya, Jema. Di kalagbay ni ti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga road. Jema, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema mo daytan. Uri ag naidda di ti balayan amang bantay kan ka. Awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabang. Awan pa ya talaga, ante. Uran anwa kawan talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarot aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapno at pangalaam iti pagbayad mo. Awan nga road master ka na trabaho, ante. Siyak ngay. Kasano akaon. Jak pumanaw aging gadin ak bayadan. Ay, awan pa ya talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasyak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko nga ikaw ang ngarod. Ada pagpaarjud mo, ngam awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramiden tayo, Jema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak, isong aglumangak. Isarama ka na yung tiri daw tanan daw may. Sanda ka makita dito nagtibalay. Agtaraya kadagos iti silegtan na daumay. Makamo ka. Awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan ka ni di kabakiram ta ijay ti paglimangam. Ta sigurado, awan makakita kan ka ijay. Anyat ko kay jay ngay. Kanasino ko makadwak. Duata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Iti anyaga pungay.
Dito yan unag ti paglabaak lakay. Tapno makalabaak ta. Makamo ka. Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kung dita sila. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnervyusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Gemma. Agner-nervyusak mo da ka na. Yun nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabutbutungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Nakat kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman, tadyak ibagbaga ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbyusak. Mabutbuto nga kakanayonin. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka? Sayang Agtrabaho ka? No adama sobra iti kwarta pang isalda ko. Aramatag nga agaplay iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti ang nanayon. Mataya kiti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon. Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamot ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, inton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na itaut-utangam. Hanggang saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagi jay. Basta mabayadak ti utang ko. Diyak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram tayo takarim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga.